Trinamal Congress, Meghalaya Pradesh, Kalahir, Mahoti Constituency, Nagabanja Berpenkre, Bensai Kertong, Syak Election, Jong Kaying Dorbar Tawan, Jong Usnem Arhajar Arpulai, Hagaba Kateka Seng San Pertai Mai, Kala Ibit Bentenrong, Dr. Saralyne Dorpang, Ka President TMC Mahoti Constituency, Kum Ka Kertong Emily. Kabalongru ka kun jongu Emily berim ka Mahoti. Habakren hakani kesngi nagaliang ka kong Dorpang, kalaong balada kantrei. Tangkum ka doktor, kamla bantrei nagabenda ki pajba. Kalaong ru, bakatan Mahoti kala syai beng. Kani kala penlong yaka, bakan mi syakmat, hakani ka jeli jong san hima sima. Kalaong bahakini kisnem, ka Mahoti kala sadin bah. Kala ai ka jengero, ya ka AITC ba kadai ka seng ka badang khuid dang suba ka ba kipat ba kidang la ban shaniah. Nakaleng doktor mukul abakren hakani kasngi ulakular bandon lang bat kipat ba jang ka Mahoti ula ongru ba ukuntui kinong elam bat kisamla banai ka jengkersan ya kinong elam ki balam syakman. Ula ong makari boy kalapan mi bun kinong elam kumu doktor Didi lapang uba ikimaulong bat kiwei ngamla kenda ayo yo blame mo bangila yadon la kumni how you completely bangila pur kumni kung bangilong hakni kapor but lana ngan su train kung doctor lesson ngamla mo ban nangai ya gajin syapin ko ran kami ka than ko juni kung bakalong nanda gajin long siman jong ka than Mahoti juni hawan nila long sisya tabi bala sya ibeng nila du injing Roy par hari yang baru katakan penolong yang kami semua bang sa aku ke doktor syakri ku ke doktor hei ngai no yang akan ke bang syakri ku ke doktor bermisfa hari ni ke jeli jom santi masima kamba ngala berbukin ya ikam ibaipa ila juyalang liti Mahoti jongi hadis nem kasan sem meswa niuni Mahoti constituency jui ka bai pui pin ka bai shan ka ba rei ka pa henrei kini snem nilong sha ki bala sha ipe kuta ngamla ba shishong matpet ni hathan ka jongi bakan log ba sa dia ngami jenis khmat limba kani ka party TMC hoi tibiat kani ka party TMC AITC ngai tenat ya pinongren ke jongka baru kali ke party koi ke ba kadang-kadang kajin khuid ke suba ke ba nidang la macamnya ke ba nila banyo ke sisyan ke ba nila banyo ke roi ke ba itu yang ni kiret baru ke ba itu yang ni kiret kanu kajinget ke ba nyau siang mo ti ngai tenat ni party baru ngai play na kali ke party ba kila ai bor yang banyak syakmat juga ketika parti TMC bah minang roi nampai minang kami yang isi kesyang ke Jopi yang ini ke parti TMC kadang bah minlong tu kita ke than ke bah roi bapar ke bayo ke bapar ke bah milaban dan ke jing itu ini nongren ke jongi ke jing itu ini trasnong ke jing itu ini ibadai irit pai habe kom jinget tu jong iru ti kom kinong susnong jong ni kathan constituency ngada bo ke jing part ka bare ni pi wei ba pines nok tinang sya ni ka party ba kenda ai ta mon ke ti ke dem ke jong pi limba ini nong ye yelam ki jong iru ki bansa ai. I know that you have all agreed to share this responsibility because you love the new and our understood responsibility for the generation next. Nikti, mapishim ini jika kita belum mengginung hitam jom TMC, mapi dari jom kerja bendera, mapishim ini jika kita nak kontak lawai kemasuk. I want to assure all of you that we will be with all of you all along this fight. Aku mana yang sesi kerja kelar bersama mapi, mengindon mereka mapi hari kerja ikut. While the senior leaders will be leading all of you with their wealth of experience, I would like to urge upon the young leaders to join this fight together. Abang ilai syailam nakmat. Lagi ni kiri orang ba
Gagilong kami gijuni siya kaman. Ikarpat baro kini di samlan mengelam gijuni baro di samlan sumai bagi nyebut na dia tan ai gijung Kristian ofra. May your team, under the leadership of Dr. Saralyne have a beautiful plan of all the young and men and women. Ai bagani datun hun hapok gajilam ju Dr. Saralyne kandon gaji Kristian gubaskem nagirang ba nagilong kami nagisamla samhoy siyang bat kenteng. And collectively will build a beautiful state of ours. But rengat lang iyete tang konsensi kepupu kepupin ndre kejelang kepupu kepupin. I want to thank all of you profusely Kwa manai kejisu kepufrawi pin nadu for enabling us to be part of this journey. tapi ailan ini mengindon bentah hanya kecingnya dan tilang. And I want to thank all of you for joining All India General Congress. But nanda sulu pepelewan banisim bentah makham tam ban ai mensim ai ketiga man bandrung. I would like to appeal all of you to urge upon all our friends, all our fellow citizens of the constituency, urge them to join All India General Congress and be part of this team. Natradau ikarpat epi bapin kren lejon bahi nasem iparlok perjuang akeleng jo konsensi banyak bentah bat banesok nang bagi tung General Congress. While we have rolled out the enrollment drive through a miss call, we also have a physical enrollment drive through different forms. Tabang idang ship teng nambah nomor bapi naindru pranyonyo nambah mobile jopi ke bafin phone ang school idang ro ejong talk teng nak kita itu ke yo Used leaders like Dr. Lapang, late Ike Maulong, and many others, and one of them is sitting just in front of you, Pink. Kariboy kalau pun pun kilo yalam hadu kekatan chief minister kuma di Lapang ba late Ike Maulong ba kami dulu ba people mukti. So we are talking about our state, our land, and our people. Ikan ya kakanda ulo jong, ya state ulo jong, ba di kibri ulo jong. And with the state of our own, the whole responsibility of building this state is vested upon all of us. Jadi kini baru akan nampak state jumi, mahab terpen jumi. We all love what is, rather what dearly belongs to us. Ni ini ike baru diberi jumi. I want to ask the mothers, Aku akan pilih kita pilih. if there are two young babies in front of the mother, Dan arwah ikut kena semua kentai hakamat jom ke kini. and if both the babies are crying, Baru arwah ikut kentai kiam. and the lady knows that the babies have to be fed, Maka kami ngetip dia gini kena deban aibam besar. so which babies will the mother feed first? Yano na ita ikut maka kami dan aibam suah. Can anybody tell? Dan mula-mula balak mensuah. There are two babies. One is the baby of the lady herself, and the other one is somebody else's baby. Kau iwe ni ita kelung ide ikut jom kata dua kami, but iwe pat ini ikut jom iwe pat. We all know the answer, Baru nitip jumpa. because we are governed by human instinct, human nature. Balas siapa ini dah kata ka julung beri bujuki. We say charity begins at home. Yang baga jingla ismai kesedang nangiying. Now for the people of Mahati constituency, Nampak ibreu coba mahati konsusi. if somebody else come and say that I love your Mahati more than you, will you believe it? Lalu mono di mana jangan pak kiwan yang nekyo ngai dia mau hati konsusi palak bermedi. Friends, that's why you have the answer before you. Tidak berjubah, ada ini emputan. There's a saying Pada sejumlah. a known enemy is better than unknown.